Atumia gicigo kia ubunge kia Laikipia Rugongo ni mambiriirie gikundi kia hamwe kira maragita Twala na kira kirongoriire guteithĩrĩria atumia aya na mibango ya kwimathira mbeca cia kurugamirira micii yao. Atumia aya aria makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi wa njũkĩ kiruma ũndũ ũmwe na ũthondeki wa indo cia magemio cia kuguciriria agendi maugite ni monete umithio munene kumana na indo ici. Na tusaidia, tunalipia watoto school fees, tunanunulia naye hata watoto wetu nguo na tunanunulia hata chakula. Na tusaidia, tunalipia watoto school fees, tunanunulia naye hata watoto wetu nguo na tunanunulia hata chakula. Muikariri giti wa gikundi giki Cecilia Wambui augite ukiniguo mahuraga njiki muno biacara-ini ino undu umwe na thabuni uria mathondekaga marikia kugetha kiruma. Kazi ya mikono yako, unachona, unaimbia wasungu, hiyo tradition tunawafanyia, hiyo tradition kitamaduni ya Kimasai, unapata pesa yako, inakusaidia na unakuta hata mzee yako anafurahi nyumbani kwa sababu pengine siku hiyo hakukuwa na chakula na ukuje hapa uimbie msungu upande uko umepata hata shilingi. Mwena-ini wake Nini uria ni uramataga gikundi giki augite marikia kuigithia mbeca macokaga gucigana maita meri kwa mwaka mweri-ini wa gatandatu na wa Dithemba niguo kwambiriria tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere. We get in Twala, we share dividends twice a year, June and December, and we give 10% to support cultural education. We leave 20% to support the project, that's to pay wages and salaries and also to do renovation. Gukiria uguo ni maugite muoroto ũngĩ munene uria wamacũngĩrĩirie kwambĩrĩria gikundi giki ni kuhurana na guthomithia runao gwati uria ucũngagĩrĩrio ni kugimaria ciana cia airĩtu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gitagwo Ngugi wa Gatua.